In fact, and one mammy ayenshra. Just a minute crew na. We are so grateful. So excited. Yenya just runko. Head of sound crowd Stefan. Oba also what say on your mono. Was an affair na warrior. And I'm saying, hey, Stefan. Stefan by 20 years. 20 years. Hey, and yes, Stefan wants to so near Yintem, Latogin Intem. I don't like a crack. Was so a cratching, yeah, Mommy Patra Quaba. Patubia Boko. Yes, sweet daddy, Patra Quaba. Mommy, you come Margaret Mensah. Margaret Mensah. You could see in what industry for so many years. 22 years near. Wow. But still on fair. Mommy na wadaroma. Oba ya mesi me true makeup kakra. Cause we be eba TV so mommy. Ye tete mortar no kakra. Ye ni kituwa bi. Eso mommy maka mommy said there bi da. And I'm saying ye mommy me pa cho powder no kra keke no. The I say powder ya de boy ni mfa kakra bi. Mommy said there bi. Mommy. Ni sen huntia. Na Margaret Mensah kura wo ye hwan kire me sa makeup na wanye no na afi bodi na ye adofo no we na Awurade Yesu Kristo mu mi cheche obia angel de ekwa akiri pa nti no mesra mo enye bone so okay na de ni na ne se makeup no enye mani pedua we oni pedua na nkasa kura eje ma no ana wodi akiri so ade obekọ hell gosh. Mommy. Aha, what the awards are panning. Mommy, Pacho, makeup on in ye. Sana me ye be. But, who say, Emwa? Mommy, me Pacho, a brebe, and who say, makeup, a mereka crania, or ye cacrebia, or ye, son looks in the idea, ujay, a breben, and who say, and ye. Bra, me who, me uncle son of personally, na me pet. Okay. Say, Omo in Pentecost, the Church of Pentecost, Teteno, and your lady, you. Mommy, Pentecost, yes. My parents now your offices. No, who pass over no man. Okay. But, no man fine shaman wanting me bem crano. Now me produce a name almost yes, say me pet. Okay. Just say starting with sa infancy ho. Okay. And I'm dear day. And you know now, no more. Okay. Say makeup. And lashes ne kio pedicure ne manicure ne all the nails ni nano so we dey kire mwa mommy to kio we no nyina anye emwa pedicure de ayina mommy na nipa wo ho no mo a wo na se ye fie se wo de ko hihya de mu na nsuo mu na ye twitwi ye de adrogugugu na ho ne ye twitwi ne ye fie no na eden ye na medicure pedicure manicure kio yi nyina eden side de we ya make be ya ase be baba be dedeja but ba menka me side de emwa so wo di akira emwa okay because me who say nye no be 5 years ni me na me dim dada wo me nkwala brem say nye Pentecost ni pa wo ye you know aye tete ye o mu na yesusa no na ntisa okay because me ye kai say videos a wo ye nyina wan sheda nye makeup sa so me afitete sa na me di anyini ejebu akra me ko sa kasa no za tena me wo prayer camp bi a me tonwom wo ho ana me demu dry enti no ya de atete me free me call abrem na me di nyini ye se sa no ma no me kai there was a time ye sofo bi ye sorry sa Pentecost mo okay na brother bi afa no aba sorry fofo no wodi che agu ni kom na sofo ni ka just brand ye sorry gina obi o ma sorry da o Pastor Taylor ye kuro ma fijase asokore o frɛ fijase asokore afijase asokore o sika chense abrand ye sorry gina o original was say ye ya sorry e ye honkronkron sorry sa de wodi atutu ko mu ye yempe e ye de ne se age atum nye se nipa ni na di akire ni ti na kese yo enye mommy unya sure say makeup ni manicure ni pedicure ni kio e boka na e bia na wodi hu korram a wansha e beti wusika sema ba form enu nti na bia wo kan sa an because ene ye twi makeup na bi 500,000 ni ade ekọ men de krofo bebre nim say o jara se wo hia no se na bi muka ehia ni nti no
obi a me run 3 stores. E dey na hia me am gina wo ye o. Mommy, what 3 stores? E dey den na oton. Me ton I say soaps and powders. Washing powders. Stores baako miensa. 3. E dey na hia me for what? Ehia me oni nyame asema ye wunti. Say me ka say message am me ho edu. Mommy mpacho one at a time I will do it. Enye ebia table so te say we and ebia wahye ne ma no wo. Unsa baby na me stores baako e ba choti baby na me gina na me preach na obi fire wo say ehia me kaso na bo minti no enu nti na bia me the boys wo minti mi ko preach enfa boys wo say obi nfa wo hia ni bi nfa na 1 cedi ni 2 cedi metum da. Me say Bible say obama me de hia mi ni na say di na hunyate Kristo Yesu mu. Yeah, be say na ye de ka na eba. E de na che say hia obi a me to petrol na me ka say me de coffee tins ayi de e de na hia me. Wow. Mommy, o madodo say 3. No me 3. 1 boy, 2 girls. 1 girl, 2 boys. 2 boys. Ye we di amfa. We di anka mbehye nkomtro. We di amfa. Won say won to me metena asofo mpanifo mienu. Nyame yadifo mienu ani mu nche nkomtro we di amfa. Mommy, Margaret Mensah kasan. Wo free himfa. E ba cho. Obusuya we himfa. Margaret Mensah na ma no papa free. Me free asokore. Okay. Sele bi dikaka na free asokore. Ho na me free. Wo ma me no papa nyina. Ho no obi e free. Okay, patro ya ma wa no so kakra. Okay. Ho na me free. Okay. Pentecost ma na yetete me. Okay. Na me di pie. Okay. Enti no me nye obi a me hu a me si aka no enti Margaret de asokori na me free. Me ya Ghana ni. Uko school hin fa mommy. Me ko school asokori hwa. O wie sen, uko duru sen na. Secondary school hin fa side na mommy wie. Oh, me ko na mass. Uko wa mass. Pacha. Man pacho yi e be na wie. Oh, ache do the fato. Me fato. Okay. Mommy, ebreben e na time a uso a unyi no hu se ba be yenwum tuni. Ebreben na wo hyase. Me woni na me to enwom wa sorry. Okay. Ti sorry na me didi akira ba bia na be ko bia na me sa wo. Ye to nwom sa ti munu na me hu se no. Esa me was sa talent no ti me se me di akire. Wow. Ti emu ha na me start. Eti na wedding fie sen. Sata na me sua. Na wedding be teenage ni mu a. I say na wundi 18 kra na wo teenage mu na me a check kra ti bi toto nwom na ti akire kra na me yes me record. Oh, very. Wow. Mommy, me pacho o first album no. Eye de he. Eye kasa wo erade kasa o kasa na. Me de album bi buy ani de anhye dem pie. Buy de pie na kasa no. Eno na obi ade hu me. Ede hu. Eno ye be na ede opie. Eno ye 204 mo. Oh, nti 204 na kasa man pacho mami a cappella kakra wadaroma. Eno ye de kan papa. Ya waka fami woni na ebeba mu. Ya wahesha fami woni na ebeya djuma. Yeah. Woni mi ansa na wa me damina ya mono. Ne radi asiesie me stron kokra. Eno so ena kasa no. Epie. Kasa no so mami akape kakra. Ana baako so pie pa o motabo. Wona wadi nkuni. Hey, my favorite. Ewa senu anu so. Kuni mdie kasino ntina. Ama madimi wa. Oma frenia mini chafano. Na mini chafano bibia. Yeah, I want to Mabawanim. Mabawanim dia. Eje shiramyo na drumi so enti shiramyo je shiram minyami shiramyo je shirame na drumi so shiramyo ao minyami na enyumo no na enyumo wo so no na no odin omi
You are so powerful. It be crowd and you man I Margaret class I don't know me dey ba. Dey ba be hit no. That is a other producer so much there be fa kasa no mum na e dey. Fan. Wow. It did me pese what dey by no one was one day. So dey ba. Mommy, it is so far albums do sing and a wo. Be I was there be 5. Yeah. Be 5. 5. Ba ku bi ananyum do sing e wo so. That time it be 6, be 8. Wow. That na cassette. Cassette too. Hey, mommy, we see much. Cassette. Tina make us me tell you. CD no mane so cassette buy CD buy. Oh, mommy. Nyenne. Be hit ya na CD buy na CD ko so pen drive o se ho. Na say pen drive no so ko. Everyone network. Na che say mommy, ye ka say bibia betwem age se nyame asem. Ye no kre papa wadaroma. Mommy, pacho papa ye wukunu. E ba jan. Oye me mandie. Oh, mama. Mama na no ne oye me mind dear. Mommy, papa mpacho ni die kwan so meba wo hosisi. Ma worry for how many years? 13 years. 14. Okay. 14 years. 14 good years. 13 years. Wow. It's mommy. O first worry a papa e worry ye ni. Na wa worry jai. Worry that. Enti che papa ye hwemo a papa na e break you virginity no. Na wo ye virgin. Na me virgin. Na wo nye virgin. Ba na wadi kan ene mema be mi nu bia ye ba akopena. Na ba ne se ne no wan ware na. Ye fa drije. Ye fa nto nche. Ti mommy mpacho papa na wo ne na wo minuanom ni nyina no. Ni pa 3 no. Mommy penino or how many years? Oh, Jedediah or 12 years. Wow. Mommy we dey nyame sha ka me ya betri ka obatamfa. I mean say mommy be ka say Jedediah e obe 14 acha say ka me hu say mommy enye one papa na wo ye. Mommy mpacho yakopon sha mpacho me san ba wo sia papa. Mpacho wadaroma. Bibi aboko di. Ready yesra me na so papa ye hu ye pa. So mpacho wadaroma ye frozen. A friend me Evangelist Michael Tufo. Evangelist Michael Tufo. Wow. Pacho mommy started you know and I make us share mo din mo started din kita ho am worry you know e ye one wa manage mami up till now na. Okay. Initially me share no 2010. Wow. 2010 me hu no na ajebu wadi. Okay. And they produce you know. Okay. From 2010 no na ye worry 2012. Wow. E dey free 2012 we ba ne de. Ye nia anawrade adom. Me ne asaf ma me nuanom ne ade na ya manage na bedune. See from 20 a holiday band is only so for ma me nuanom na maka bo ma ya adwene ba ko na ma manage na till now. Papa mpacho ni die kwan so a ne nwum na meka say free mra ohia no de he e na wo na wo trauma no. Me pacho me ntro bia ma no. But ye mo obi a o trauma no. Awurade adom a wade adom asaf maame. And say awurade na edom na adom e ma ne etronwom. Ti bi wa wo ne to wedi nkomo a na ba o se me ba. Wo ze bi o fa ne phone. Wa ko she dem no wa record eno ano. Wow. Ebi wo ha o kan awurade asem a awurade asem no eno na inspire no. Wow. It is a we obi a wodi na che obi wo se na asem bia ye awurade asem. Message no dey ban e ye awurade asem. Wow. Nti ono an na tro ne nyom. Okay. Papa wonne oyire sofu mame matena che oye superstar oye legend meka se wiase nyina ye legend kese pa na okọ baabi a anaso okọ programs a ahoro a sene wato nyoma che sene yesi nimu no yesi hu no nanka opie baabi a obi enim se Margaret Mensah ya je mic na obi amfa nsembo kese enhia Margaret Mensah wono na ebe yibe peja ye nini asof maame onye makeup onye niti asa on share dan dress ye no ma bia nanka kane no ena bia meka se tesa nanka neidie enka enwumtofo no
ye bo bi din se obi ba obi ko program ye bo din se wo ba sorry na wo ba wo hu say yes one na ebe yi dressing the heavy we twitwi nanim na no a kire se wutimu se nya agudie enti papa see a fresh of mama ana Margaret Mensah so meto nwom na wo hu ni say ya ana say opie na se nkofo ye disappointed say bia wo hu ni say sen na ya meka say odwene ana adwene be na ye ba wuti okay but that's it for that question nyamisha onipa bia wo wiase no de di kan onipa bia wo ye onyankopon de ya enti ade bia wo ye no hwe se obeso onyankopon ani okay dan se nipa beji watum na erade ebuafu okay 1 Peter chapter 4 from verse 2 na wase ye ni a yaba Kristo Yesu mu no ma yentena se ewo enipa konomu biem nemum yentena se ewo nyankopon apediem okay enti so obi be ye Kristo ni a one ho untumi mmowo bra se de wankasa ope anase honam akonom obi be ye Kristo ni a na chese wabrabo enhye wankasa wonipebia ne nsabiem adentia papa efise wabrabo na wode ama Jesus no efiri woni pedua okra enu mu ade nyina ye urade dia wow enti esese wotena se to please God okay not man some menzo me ye nipa ana menzo no na me wo Church of Pentecost me the same thing my deacon ewo Accra here friends say Abeka district one big assembly what na me deacon enti komni ni nchemu enti no ayana obi kan se bi abedi na mesere ana anibie bi anu a wo fi se wonnim a wani abia me meti me post office ho de na wo kan wo na mo better new boy town new boy kese no oh okay main one no yeah ho na me ye deke ho ya Abeka na ya Abeka this time na him so mate wo mo abe new boy district oh okay nti ho na me wo you but you just enti ye hunu se so be di Kristo achi ya osomafo Paul ana oyi obi a wo twro adom ho nsem bebrebre ye Gentiles okay tinyoma bebre wa ye wadom ase ye ni mrase but adom ben ne ye wase ye no ana emra ben na Paul kan ho ase eno na se ye hwehwe okay enyese ma be ye Kristo ni nti metimi abom bebra medress se obi a woni mawrade se de odress no Romans chapter 12 verse 1 Paul will say enuanom me gina nyankopon mo burohunu so tumfo se momfa mo ni pedue ensi wo se aforebody a etiase na eye kronkron a enu ni munyame som a adwene wom wow se wo hwe ye generation ya ye pese ye kyerese Kristo som no se o suma urade na one dress to a certain standard bia onye Kristo ni no Christosum is not about the worldly things or enema ye de ye ho obi biara o pe Jesus hunu no e wo se yetime pu wiase okay eti Romans na make Paul say momfa adwene mu foforoye ensa kira mo ho eti kanina na me ye makeups eno na wiase ni gitum say me dress it to this standard eno na mabem but over here Christian you can't dress like that but papa first na Pentecost of wankasa na yenye makeup ba ene na de kunkun a wo kwa sorry na atare tenten no en wanche mi de ya ntimi ra sorry dem but ene yet on Pentecost sorry dem bibri na timi e hye mini skirt ni ade eye makeups ene ade papa mi hu ni sa na meka say mi nsusu ye mu no tete no enye ne very good ene ye mra na esesa adenti na yensesa ye ho na wo ma wo yere kwan na no so nsesa na ko bi very good point yes me pesa point ne pa good but I was hu say emre na sesa okay ana nipa sesa okay but awurade o yetemufo no nsesa na sem etim ho
sister unim se atemuo ba ko a osomafo Paul Peter ene asuafo na yate wo mu nsem no o mu fam no the same judgment na me no no kofamo. Oh, okay. Hebrews chapter 13 verse 8. Okay. Or say Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. On say sir. Enti Awurade asem no. Any church of Makion, the Makion best start here. Makion nyina so odi mansafo no. Ana enso Nyankopon asem a this current Pentecost ever. David. Okay. Eye biribi na asi. Papa, wonya sure say. Okay. Say senia me pa cho mi ntwa no fa che. Wonya sure say senia e bia Ghana ye din o memwa ye din ene ye nkola yi awododo mienu miensa de ko ne nkola ni school fees ni ade no nti no so wo ma yere kwan no de makeup ne sa dress ntarea ne bodian kese ne ka ho e be bo fie nti na bia wa shada ye say wo mpese wo yere be ye makeup very good address no de wo kanu anu anu but ma men kanu krenchiro kanenu a na ye hunu say ye be hu this holiness no it's just 5 years and ye hu meneno etia wo yes a makeup ne ade ni nyina ne ya wodada ye ma bia no wo makọ government school da okay ye mo frɛ nyina akọ private school sa time a wo yes a ne ma ni nyina okay by the grace of God ene ye ti efi wow what do you say yeah enye se bujai sa ne yama no okay awo chire nti na bia so enye se ye nya sika wo de beye David wo nya sika say because there was show no san wo bedwen e na e trended bebre e wo internet ne so say say the Margaret Mensah a whole legend a whole gospel musician and a gospel artist ye nimu no ye no bi ne yesusua anka ne nkese say enka odresse na ene makoye man no say kura de wo gina market e na wo preachie e na wode aya for a chance e table so e na wo jeje monto collection no mo fa metum kakra bia wo bi papa okay eno so ho asem Erade nshira o me de Erade asipa e wo sa akonya ya odi aman me ho na me man bi send this video ne brem so wo hwe video ne careful wo be hu se ogina store enim me ba jo yemu se kumase onipa ben ene be mu obi kwan se o megina store nenim na on preach papa se eta ho bebre se bebre jijira nko for store bi Davi untumi nko gina obi store enim we ogina store nenim anopa ho ye bizarre ye to ade no obi ama wo preach akwan se be gina store nenim ne preach no o wadwumam o ye na dwuma okay but wo ye dwuma no eno nsi wo kwan se wo beka Urade asem megaphone no kra no odi preach no obi na akọ preach and o say there be fama me na me so me nka Nyankopon asem ni bi na chese microphone no odi preach na nkasa kra nya ne dia o there be obi na akọ preach o na chese o hono mo na asa kronkron no e kasa che na no you are in the spirit my God magia preach da ana ada wo twam na me ka che ne se o me se won fama me ana o se e call low battery ti o charge kakra na wakofa ba na makasa ana o fama me na me de kasai yes na gese me kra me gin ma de aye ntenten ma de aye na de aye de ama no ha me bo me dwumam okay into that time na bo bia so nsi ho a that time na mama honhom no borura o mu se kwaje obi okay we dey wa na ade ne ba okay nyame sha na that time na nkofo as a store ho nye busy anapa no se na papa ka se dura anapa ho ye busy na ho nye busy a se bi etire na wo gba nkofo obotire we na wo ton nkofo te se na ho nye busy a wakwa gina store na nimu a o si nkofo kwan se wo mo ma meto ade no papa mama wadarma da bi satem no dam na nipa na ba beto ade okay ba na nye too much santi me won kwala o mo hwe echi okay nti okay na nye intentem so sa nti na mu no ai akofom nti na time no na me de kasa na ye pa nti na ba ko bi na ba akola na hwe wow hwe nkrofo nti no okay kasa madwuma magya to ho but nyame adwuma na me ye e ba chibota ha me ne church members in my kuo no be preach wo ho okay me amfa bo obi ansi ho na chese ko do me ko preach wo ho amfa bo obi ansi na sabo na esi store na ni mo no table no so hwan na disi ho ma ho
table bi si o table is woro but obi di kwayi to ho say si ho no mo say obi amfa bi metum oh that be ene na chese de na kofo ka no na nya sa na te kofo say Margaret Mensah ho akire no na wa go preach wa abodwom ene ode ye si ho no mo say wo sresres ka si ho mommy si ho wadaroma sa wote wa ye legend ni party true ke CSA amewi ase nyina na mommy ensem say ya say social media koso egumu ankasa nwumtofo no ebi ene asofo no hu fi no se wo hu ne sa na wote bia sai na ya na wa adwene eyew ene AI na ye de tototo enye kra de me kan se wo mo ye sa wo munyai okay bloggers no ka no kure okay ade papa na mo mfa na mo nya ade boni na mo befa na mo de trend sa dabi sa de wo no enye mimi se wo ya me sa me nka bi hwe event kyerɛw oye mi nka we mi misa ho hwe but o mom pa yen so ntie nifa no ho me nya obone okay me da me nya obone wa fa wonsam ko do bo ho so wo ye ne sa ompene wo wow obo ha ompene nti sa no ma no mo nyai wow omo ka sem papa mbom chen se bone nko ano wow de mitimi aka no but Ghana bloggers ne so me ho ne se ensem papa ne trend wo bone no e na e trend na ni pa nkasa de sa na ti na se nhwede omo ye me mama Florence obi nim sweet mommy mpacho baby a obi I love you so much omutimi twema mi photo na oma ye AI na oma sesa nanim ni nwi black na oma koye ni gold na oma ye ni white na oma twena no che se eno no na twena bodwe na yetente na yet mama se wa hu enti mommy papa me mami me ba papa hu ne sa hu se nsunsuanso ben me kwa me hu ye no me ye hu hye me Florence obi nim what is going on na me to me feel say won't me nye sa ade no e de ngwa na wo je wo ko surgery akoye nanim ne ena ye de mama ni nya bi da enti wo say me buy kra me bi say say ati ade no nte ye no pre wo buy ya na mommy ubi say me say ade na ye ka fa mama Florence obi nim ho na ye ampanye no kre na wo kra ka chem enye no kre mama no otimi ko hye mountains 3 months obefre video call bia no wo mountains a obom paye ne ba ne me surgery na sa adaje ben kra no obenya no de akwa surgery na wo nanim anapa bia mama ni si achimota forest so wo Ghana nko ade a de wo hwe me bi oben mama Florence obi nim bi enim se nyentro e na mitwa eti ekobasa na se ne mama ka no areho na chese Ghana no se bibi asesa AI no so aba no AI no ha dwen pa AI no kwa dem se ba ye nche sa o but edi enya pa ya Africa no se ade papa ese ye hwesua no ye nhwensua okay na mo boni na ewo mu no eno na ye hwesua ba sa de no enye moaye I say ona akwa abrochire wo mo be pa de papa kire no ena dabi abrochire wo kɔ hɔ no mo ade papa e wo ho sua nya de boni okay yen mu ni ada no kwa do obi kan kasa no aka ogrofo bebre no won de obuta ye o motukwai won de se watibi anya kwanya na ntukwai o wow won mu sa countries amako countries in the yes passport the taso be 5 won misa baby a wa kasa countries ogrofo akoda me de metimi anya de anko bi akwantu me no kwa de nka ha me kra wow ha me but wo pa obi ho asam a obetimi akɔ ne nche na obetimi akɔ obi obe na obusa na se enka de wunnim na mommy wan ka de wunnim so a bloggers won be there didi sese ha say adwuma nsa da ni Ghana kro we se bloggers no wan ka de wunnim na wanye o AI wan twenwa no wan sesa o tirihwi no wanye niema ensem fata obi enhwe asemo papa mama mpacho so mama me ba ho papa me pacho ni die kwan so a se basa o ma no sen no mo fa no wabusua koso ka se o ma no kra bi ba omutimi di bi be kire wo ni ade fa o mo ma me nsem ne ho omo ko school a sen no omo fa no e na omo be fie nso a omo hu sa ne ma na omo hu mu mienu ankasa sen eni nsem akese enimguase no sen no omo fa no ade ba ko a ewiase e ho ne se untumi please woni pada okay enti ade a make chance of ma me ne se ensem mo kanyina no okay onyankopon ayesum nim se entisa enye no kre eti nkola na ya wo mte ase se nyesa oh yes omo nso no ene omo kasa okay they know say ensem omo ka no entisa enti meba bia no e ha no enkola no omo wo TikTok David omo ye den no omo hu anasa omo te sansem no okay so bo obi ka kire mo omo se enkola no omo wonamfo no okay eti mimi te sa asem ne pe me frɛ wo okay
to explain to them say na because so one church man no na okote no abonten a e be affect no oh ana ba ko ye 12 11 ana 8 edi omunim omani eda ho yeah explain it there. Wow. But a Christopher ye nim Jesus Christ said on number for Peter Soneka was say e mamu huna man se ne bonyefo. Okay. Nemum se huna man se wotene ni nia ene enhira no. Okay. Se meme Yesu edinti ye beka ensembone afa ho. Margaret Mensah ye kan ensembone se hia no de na no ye. No o preach. Christo no wodi ne ho adanse ye. Eti mino ene onu nyina ye tiase se Yesu wodi ne ho adanse enti ne yegu nanim ase enhira no. Yesu a yedi ne ho adanse eno enti na yegu asafo maame enima ase. Me de ya na me feel say asafo maame but eni wo mate ase say e asafo nyina e maame.